Vanoi gamtina kuki chate hozo sina bon chawin thapha all tha December ni sim somlenga pathin ni Sunday ni khuin jong ni tha thu so ngai kit hiti thu so ngai taw hiti Imphal East District Hengang Police Station hop sunga kairang makhalei kaya cheng special contractor khat thok chom sankar chen in mai chun Meitei terrorison sumle pai demand bol ho pelo zin gi ne in hand grenade khat an koyuvin chule lekha pe khat ainsung mi ho kon aven bit zoding ham tia kisun khat jong hand grenade chu to an koi thau vi chuchi hand grenade to gi na lekha pe chu tuni kho jingka lam ni dan gu vela an mu do hin hand grenade amu do to kilhon chun avela cheng ho ana lungling lau the jeng vi police on chumun chu an delu do vin hand grenade ala do vin khulchil na apan tau vi Meitei media hon hin so do more khopi to kinaya India le Myanmar gamgila ho in border fencing akisim pantai tia in so do nungvin more vela chenga gammi khole CSO ho akona thulut kimuchun seina border fencing na to chu tinle ha thu a kukiten ki do dal jing hi to khilhonin chutobang fencing sim na dinga na to chu chi hlapoitin verbally ti chu kamchengin aphong do vin a hin la official te inwang asu do hi layu vi border fencing na to chi hlalo laya itida na Meitei media hon chutia chu thu so hin so do jing theu ham lungdon ta hi All Manipur Christian Organization AMCO mina kiloi khom hon Imphal Khupi Mantri Pukria Diocesan Social Service Society Conference Hall chun ki khop khom na khat anane ven sana lebak Manipur sim hoina dinga se khom na le pathin hinga tauna kingon khat anamang ven chuchi kingon na chun meilei hole milong lam kai hon pan anala khom vi All Manipur Christian Organization co-president Pastor L Simon Rao me kitipan seina chuchi kingon chu Manipura galetol ho a chamna na mon om na ding thu ho sei khom na dinga ki bol hi tin ama pan phung do in galetol ja galjam hon ha satgen theina atun ho zin amale ma hin khu kila suicide bol jong om tan apomol he jing etin ama pan phung do e Prime Minister Narendra Modi in Manipur gam sunga galetol chung chang thu ho a thi be chaum na chungin jong ama pan Prime Minister Narendra Modi thi mon chanin chule Manipura MLA hon jong galetol asu cham zo povin mi pi ho athu zo povetin thi mon chani chule amana sei ben a galetolin phatlam amonolo na chunga mi pi ho alung mong koi maum tapon ha sanna leki khentel na ho om jingetin ama pan sei be government in chamna abol do zolo hitan chuti ji chun chamna le mon om na dingin All Manipur Christian Organization AMCO sunga meile hole naga hon pan kilapan ding hitai tin chong Pastor L Simon Rao me kitipan aphong do in Sulema pan sebena hitia hi galetol achi pe a hi le boina huisita akhat hungthung na laiding hi tin jong aphong do e Sulema bana jong galetol su beina ding thu ho a kyo khom na All Manipur Christian Organization in kinai jing na laiding hi tin jong a sei be Sulema pan sebena hitia hi achi pe a hi le Manipur gam sunga cheng zalenam chum hoki ka azong galetol hungchi thajing na laiding hi tin jong ama pan aphong do e Manipur akona samgam sunga sipai training ball ho 10 le 11 IRB akona mi sangle zagup le somgel le gup hon training a chayowa Manipur gam sunga aung kinungle tingole lampi bairona chi salova wanleng flight a pulu da hinadingin training ball ho meile ho ainsung miteu hovin Manipur Chief Minister N Singh hinga nge na bolovin memorandum khat an pilu tawvi chuchi 10 le 11 IRB recruit ho chun hong thung ning all tha December ni sim som ni le thum ni khuting le training achai ding o hitai 10 le 11 IRB training ball ho chu agoma mi sang le zakole som ni a hiwin chuchi hola mi sang le zagup le som gele gup ho chu Imphal kinungle ding a hiwin chule mi za le som li le ni chu Songpi district sunga kinungle ding hi na banavin mi som ko le ni chu Kangui district sunga kinungle ding hiwve meile hole milong ho chule pangal training ball ho chu gari bus som li le nga le truck som li le thuma ki tol ding hidanin state government in togon semovi training a ball now mon Assam gam sung dergawa ki pat zirbam chancho train ha ki tol ding hiwvin chule zirbam ma ki pat Imphal chancho Baso le truck ho a tolding a good hi
chu chi recruit hon training bol dinga asam gam sunga chi layu chun lamlin by road an hopa ngam lo ziwin state government in vanleng in asam gam sunga na tha lut vi gale tol ki chai lo la hi in training bol ho adia mei thei ho ainsung miteu ho anaki ko kho movin Manipur Chief Minister Banglo Maya chun zan hemi sim ni chun anki khom movin training bol ho chu vanlenga pulu da hina diwin Chief Minister Biren Singh hinga nge nan bol tau vi Manipur Police on Thobal District Salungpham khusunga meitei terrorist pripak ho mi khat akap liu wa chule mi gup amat naw chungin meilei nupi mera pai bi hon Thobal ko pi sung lamlin pamta mela ground muna chun kiphinna na sata na boluvin police on pripak thinoi mi amat ho mi gup ho cho condition be hilin thado su hilwin tin dimana na boluvin chule chumuna meilei thinoi mi khat an kapli ho Manipur Police Commando ho cho ata to in got na piwin tin zong chuchi meilei nupi kiphinna bol ho chun nge na boluvi chumuna thina tu ho cho village volunteer hidanin mera pai bi ho na phongdo win chule police commando hon chuchi mi ho athau cho mera pai bi hon sang ten thi mo chanuvi chuchi mera pai bi kiphinna bol ho chun Thobal SP office run khomding anago win ahinla police son analut sa povin mera pai bi akona palai mili bo analut sa uvi tun gamdang thu so ho na ngai hiti Hezbollah lam kai tha naim kasim kitipan Syria vai pu tha ho thu na pin Syria government tha hon Israel to ki guizop nei macha nei lo hil na dingwin an het sa e ama pan seina Syria vai pu tha hon Israel te chu amel mawa agel dio akoi dio ka kine movin Israel to Syria en ki guizop na imacha nei lo dio zong ka kine movetin chuchi Hezbollah thingnoi mi lam kai pa chun phung do e Syria lam kai alui pa President Bashar al-Assad kitipa chu Russia gam sunga azam lut nunga Syria government tha an kitung do hi Israel le Hezbollah thingnoi mi hon achi sa phalha November ni sim som ni le sagi ni khuchun ceasefire anani tawin ahinla Hezbollah lam kai pan seina ceasefire jing zong le Hezbollah thingnoi mi hon kagal bon ho ka koi thla na dingo thu poitin phung do e chuchi ceasefire dong zui chun Lebanon Army ho to United Nations Peacekeeping Force ho UN sipai ho cho Lebanon noilang gamgila ho Israel gamgila ho ato dingo chule Israel le Hezbollah thingnoi mi hon chumunla ho cho gamgila ho cho ada hla su hilna diwin anakinok to taw vi chule thuso ki mukhat chun sebena Israel le Hamas gala Hamas thingnoi mi hon Israel mi mat ho tuni chana Hamas thingnoi mi hon a hen na lai ho Israel mi ho cho Hamas thingnoi mi hon amin ho hin pido onum povetin thuso ki muchun hin phongdo vi Hamas thingnoi mi hon Israel to ceasefire nei sungu wazong Israel sipai ho cho Gaza Strip gam sunga somkhat na lai diu cho Hamas thingnoi mi hon ananopi tawvi phatma salang chun Israel sipai hon zagam sung ada tha su hilo wa chule galatul akichai lo hila hile Israel sipai ho to Hamas thingnoi mi hon ceasefire kinai thelo hilding hi tia Hamas ho an pangcha khe hiwi Ukraine sipai hon Russia gam sung Kuruks gam kai sung ato pha naw mun ho bulu na ding chun Russia and North Korea sipai ho ama holanga gal bolding in an pansa ovetin Ukraine President Zelensky na phung do e Russia in North Korea sipai ho Ukraine do na agal bola apan sa uchu ahimong na itia apot chet na ding evidence zong Ukraine in anay hidanin Zelensky na phung do in sule galmun adangdang ho azong chuchi North Korea sipai ho chu Russia and galbola hin pan sa atedio agin chat na thu ho zong ama pan an phung do in sukit let North Korea sipai ho galmuna athile kitong kha zong umuhita danin Zelensky na phung do e North Korea sipai ho Russia te ki thu pina gal boldinga Ukraine ten Russia gam sung ato phana umon Kruks gam kai sunga ki tolut cho sipai sang som le sang khat hidanin Zelensky na phung do e Russia gam sung Oriol gam kai sung chu Ukraine sipai hon drone in anablu win thilalo phobep man su sit pi uvi nikhat masang gan simni Friday ni khuchun Russia and Ukraine gam sung chu missile som ko le thum le drone jani wala anablu wa hin chuchi le thu na Ukraine sipai hon Russia gam sung chu drone anablu hidanin kiseye Russia and Ukraine gam sung chu nasata in
cruise missile ho hypersonic kinjal missile ho mangcha a ol tha December ni sim som le thum ni khwa na bulu kit wa hi Russia sipai hon Ukraine gam sung bulu na akap lu do chi missile hol a missile som gi lekhat cho Ukraine sipai hon an kapla api o hi Russia te akona Ukraine gam sung ki ven do na dingin Ukraine President Zelensky in hlumlam gam ho hinga missile hol e van leng ho kapla na ho air defense system som ni NASAMS air defense system hole HAWK air defense system ho chule IRB air defense system ho Zelensky in thumlam gam ho hinga na thum kit hi Ukraine in Russia gam sung bulu na in ATS CMS missile ho zong ana mancha o hitai thuso oichan hin kichai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin mangpha